Namutang taglorin sa pispan. Sayo sa buntag nagbaligya tong isda. Maglama o kay Mito o magplasta data sa tuwang garden. Tara, ubani ko ninyo sa atong ikabisihan karong adlaw. Birada na to nung ganindot man kining panahon, gisugdan na sa pagbaligya og mga tilapia kanatay bayer nga motilog sa ato ang mga sobra. Mao nga sayo pa lang sa buntag nakakwarta na ta. Ato na sa nabalikan ng atong pispan kay ato nang tiloko ng mga gagmay nga isda nga gitawag og burot. Kay dili mo gani makaon ng mga isdaan nya, ang gibuhat ato no atong ipambubuan og chlorine. Nya ato po nang gibutangan og chlorine nga agianan sa tubig kay kumusungasong ang isda nagyapon sila mabahoan nga chlorine. Kinahanglan gyud matilok ang mga isda no before nato buhian og balik og mga tilapia fingerlings. Kay kung naa man habilin bisag usa lang ka buok sigurado gyud nga mahurot ang ato ang mga tilapia fingerlings. Og para masiguro na to no nga maklear gyud ang atong pispan balig 5 ka kilo gyud ang atong gibutang nga chlorine. Dili ra man sa nihasol kay ato ra man sa ning pambobo og isabog sa tubig igura pud nga makuyapan ang mga tilapia. Ato gyud ang gisabugan og chlorine ang tibok part sa tubig kay para masiguro gyud nga mahurot gyud ang isda. Dili ra man sila makadaot sa tawo no kay amo ra man sang kuanday og tinai og hasang. Og gamay-gamay na lang pud ang nabili ani nga isda no igura pud usa ka kananan. Perti kalam sa atong pispan guys no na nagud sa babaw ang level sa yuta. Og ang nakaindot sa atong pispan kanay daghang tubod nya batoon pud ang iyang palibot. Og mao pa lang gyud pagsabog nato chlorine no na natin nakuha nga mga isda. Naa na mag-guni action og kaloya nya dili na pud langas ni mga isda kay grabe man sa nagkuha. Og tanawan ni isda nga gagmay nga dili makaon nagpadaprin na lang og naglibog og unsay buhaton. Nangitom na lang gud ang gilid sa atong pispan nga naay tubig. Og samtang nagpaabot ang matighayan na sila mobirada sa ta kay Mito kay maglamaw ta. Kugihan man sa ni mga atkat ni mga bata mao nga maglantaw ra ta. Gamay ra gud pud may gikuha igura pud nga napuno ang usa ka silupin. Bitaw lami kay lamaw karon panahon na kay tang init na. Nya para mas mulami natong lamaw nga kay Mito ato ni sa gulan og condense ug gamay nga biskwit. Darang resulta mas lami ni kanon kay bugnaw-bugnaw pa. Gamay ra gud pud taog kaon igura pud nato gipuno ang usa ka tasa. Kanila gyud tag sa kakaon og lamaw nga kay Mito. Og samtang kakaon-kaon ta diri sa kilid no naginahinay na pug padaplay ang ato ang mga isda. Okay busy matag kaon no mga bata na lang namunit perti ang pud nilang lingawa. Wala gyud na mo sugua sila pero ganahan mo sila nga sila manguha. Kay malipay ra mo sila masigig basa-basa. Nya kinahuman naman ta sa atong trabaho sa pispan are napunta sa atong garden mo plastada. Wala na mo gyud makataya ng atong mga opo mao namutang ta og straw. Dugay-dugay kita nahuman og pamutang og straw no kay dako-dako ba puning garden nga atong itamnan og opo. Nya napay ang palaya og batong sa kilid. Ato nang ibuhat kay ngani ang para nindot ra pud tanawon. Nindot man to mga agi-agi sa tunga no nya mga biter ang bunga sa opo ang palaya. Nya nalingaw ra ba pud ako mama sa pangharvest sa atong mga tinanom nga gulay no diri sa atong gamay nga farm. Kay kung manobra man gud ang atong mga gulay iya man pong ibaligya. Pero kani ato gitanom nga ang palaya og bato mga gagmay pagid ni pero ato lang limot-limutan kay mukalit ra man tag pangharvest ani. As usual ako ra gyapon ang trabaho diri sa atong gamay nga garden kay malingaw ra ba pud ta magsuri-suri ani. Dili ra man pud hagon og makaya ra man pud nato nga maginusara. Tuhon ani kung mamunga na sa nito ang palaya og bato pwede na sa nindot tanawon diri dapita. Nya wala man sa ni problema kung misbista kay duol ra man sa ni sa tabay. Ato ra gyapon ang itamnan og batong no bisan failure ta tong primero na to nga pagtanom. Pero para dili ta alkansi sa area ato nang gitaparan og ang palaya. Kay usa po na sa ato pinaka paborito nga gulay. Kanila gyud makidara na magulay-gulay na lang. Tanang area sa atong yuta guys ato ginang itamnan para dili pud sayang ang atong area. Og kanisa lang for today's video.